Dobar dan, dragi gledatelji. Danas smo se okupili na drugom webinaru po redu koji ćemo raditi, koji ću vama prezentirati. Ovaj puta radi se o prijevodima, tako sam naslovila ovaj webinar. Grozni sadržaji, mislimo naravno na grozne prijevode, grozan tekst ili grozan copy koji se pojavljuje na web stranicama hrvatskih restorana, hrvatskih hotela, hrvatskih barova, bistroa, svim tim lokalima koji nude svoje jela i pića turistima, pogotovo stranoj klijenteli. I što je tu najvažnije u ovom slučaju? Na koji način pristupiti klijentima, turistima, koji to jezik bi bio uvjerljiv i efektan, koje to slike, koji to izrazi, koji to jezik bi trebao primijeniti kako biste mogli privući baš one goste koje biste htjeli imati u vašem lokalu, objektu, one goste kojima biste željeli prikazati sebe kao najbolju verziju sebe. I ja ću vam pokušati u ovih pola sata skicirati samo neke ideje, daću vam smjernice. Naravno, ako vas bude zainteresiralo, zanimalo na koji način to stvarno ostvariti, uz ideje koje ću vam natuknuti, slobodno se obratite na web stranica mi je www.talangija.com i tu ću vam odgovoriti, tu ću vam pokušati pomoći. No u ovih 30 minuta pokušat ću vam svakako prezentirati 3 objekta nasumce izabrana kod kojih sam analizirala copy. 3 njih. Pokušat ćete možda odgonetnuti o kojim se to objektima radi. Ja ću vam ih nabrojati. Odmah ćemo početi sa diobom, podijelit ću zaslon, tako da možete pratiti odmah i tekst. Ono što je važno, kod sljedećih tekstova koje ćete vidjeti na ekranu, trebate obratiti pozornost na sljedeće. Na gramatiku znači pravopis, zatim možda loše glagolsko vrijeme. Naravno, to su sve stvari koje vi sami vjerojatno nećete moći, ili ako ste jezičar, onda naravno samo u tom slučaju možete si uskratiti pronaći prevoditelja ili copywritera, ali nikako nemojte se tu upuštati sami. Naravno, to ljudi rade jer si žele riješiti i skresati troškove, ali to nije najbolja stvar. Bez obzira na to, ja mislim i dalje će ljudi to raditi, tvrdoglavo dalje raditi, no ako će klijenti doći kod njih, ako će ručati, ako će čitati meni, ako će čitati brošure i vidjet će, steći će lošu sliku. Naravno, to nije sve što vas sačinjava, jezik ne mora biti, jer turisti tu dolaze kako bi nešto pojeli, kako bi nešto potrošili. I možda vam je usluga fantastična, možda imate super konobare koji odmah primijete goste i odmah serviraju hranu. Ne serviraju hranu hladno, nego toplo, kako to treba i biti. No uvod, slika se uvijek stvara na temelju i teksta, naravno tekst je tu, može biti prvi dojam koji klijenti ističu o vama. Pa idemo se onda odmah baciti na te tekstove. Shareat ću screen. I odmah ćemo pogledati ovaj tu tekst, grozni se zove. Sad, ja također danas sam dosta toga naučila radeći ovaj webinar. Poglavito govorim o izrazima, jer mnogo izraza ne možemo prevesti, pogotovo ako se radi o menijima.
Pa će tako u menima ulaziti francuske, talijanske, najčešće talijanske i francuske riječi, manje engleske, jer engleske već nekako možemo, ne znam zašto engleske je mnogo lakše prevesti, njihova kultura valjda, ili oni baš bi rekli nisu toliko inovativni njihova kuhinja koliko francuska i talijanska, a tu je još i mađarska. Recimo, mađarska ili austrijska u tom smislu. Pa idemo odmah, ovdje sam po regijama, inače napravila te tekstove, možda ćemo to sad preskočiti. Jedan istarski lokal, pa dva iz Splita. Već ovdje vidite ono što je požučeno i ono što je kaki bojom, ovako tamo zelenom označeno, to su greške, stvarno ih ima. A ono što je u plavom i to u koso, to su vam baš izvorno, recimo engleske, to su sad engleske riječi, naravno, to su engleski prijevodi. I tu su sad namirnice ili ti specialiteti, sea bass, gilt head bream, sama ne znam, ja recimo kao prevoditelj ne znam sve te termine i naravno ne možete očekivati da ćemo sve znati kao prevoditelji, jer mi moramo ulaziti u razne segmente, moramo pokrivati razne fronte, moramo pokrivati mnogo registara i mi svaki dan također učimo. Evo pašticada recimo ovdje, ta pasticada, to je naravno hrvatska riječ koja se rabi onda u engleskom tekstu, trebalo bi tu biti odmah i trebali bi tu biti navodni znakovi. To je najbolje napraviti ako ne znate prijevod neke riječi ili nekog specijaliteta, ostavite izvorni oblik, ali ostavite ga znači pod navodnim znakovima. U tome sigurno nećete pogriješiti. I onda možda u zagradi napišete od čega se taj specijalitet sastoji i to je već i super stvar. Nemojte izmišljati ništa novo i nemojte ni doslovno prevoditi, to je najgora stvar. Zagreb, sad smo došli do Zagreba i tu u Zagrebu ćemo imati 3 lokala, odmah ću spomenuti, to su 3 lokala koja su izuzetno vrhunska, bi rekli, ali imaju raznu kuhinju, ne serviraju baš ista i slična jela. Izuzev istaknut ću jednu juhu koja se zove consomme, francuska riječ i to je nešto novo što se danas naučila, vidjet ćete i zašto. Idemo odmah. Pod brojem 1 imamo lokal, ovo su sve sad u Zagrebu, 3 lokala, koje su to 3 restorana ili bistroa. Znači nisu svi baš nazvani restoranima, neki su i bistroj. Broj 1. Sophistication and attention to detail. To je super. Početak je odmah dobar da, ali zašto tako početi? Mislim, čudno da, riječi su super, znači uglađenost ili sofisticiranost, opet neka riječ koja je malo teže prevodi na hrvatski. Attention to detail, pozornost detaljima, znači usredotočenost na detalje, na potankosti. Fresh local ingredients and perfection of aroma and flavor are that which characterize this exceptional French gastronomic repertoire. To je repertoar francuski opet. Zašto sad koristiti French i onda još i dodati repertoar, koji je inače francuska riječ. U početku uvijek moramo predstaviti lokal. Gore naslov piše Trendy edition of the seductive French cuisine. Isto, to su sve dobre riječi, ali nekako bi rekla da je to nespretno ili ti clumsy, nespretni su to izrazi, korišteni kako bi se odmah dočala nekakva slika u lokalu. Najbolje ako znači angažirate copywritera, svakako bi trebali raditi na tom uvodu, jer uvod je, znači to su ulazna vrata, odmah se tu onda i generira ili stvara nekakva slika, pozitivna bi trebala biti naravno. Pa početak ne bi baš nazvala najbolje, riječi su dobre, ali početak nikako. Nemamo tu ni određeni član, najčešće su tu i pogotovo određeni neodređeni član, njih nema u prijevodima i na to svakako trebate obratiti pozornost. To su one male sitne riječi koje ako ih nema, to se užasno osjeti u tekstu, zato koristite z,
ako znate da je nešto određeno, specifično, a ako je apstraktno, ako prvi put spominjete, to je užasno važno riječi. Jako male sitne riječi, ali puno znače. Pa idemo iz početka. Znači, sophistication and attention to detail, fresh local ingredients, and perfection of aroma and flavor are that which characterize this exceptional French gastronomic repertoire. Puno se trudi ovaj tekst, svakako se osoba jako trudila. Sad, o kojem se to lokalu radilo? Imam 3 lokala koje sam analizirala. Je li se tu radi o restoranu Burger? Burger, on je u Petrinjskoj. Stari restoran, zagrebački restoran bi rekli. Malo je čudno onda zašto bi francuski repertoar bio tu. Znači, vjerojatno možda i nije. Ili se radi o bistrou u Esplanadi. Ili se radi o Dubravkinom putu. Ta 3 sam uzela naime kao analizu, pogotovo About Us dijela stranice. No, mnogi će vjerojatno, koji će možda slušati ovaj webinar, misliti da ću analizirati menije. I meniji su tu naravno na tapeti. Pokazat ću vam, ima zajedničkih crta između, ne biste vjerovali, Burgera, restorana Burger i bistroa, Esplanadinog bistroa. Ovaj prvi tekst, sigurno se onda već lagano mislite, pretpostavljate, radi se o Esplanadinom bistrovu. Znači, francuska kuhinja je tu zastupljena. Sad, dalje ide. Text and carefully chosen. Početi rečenica, add. Dodajte. Add carefully chosen spices, plenty of love, care. Znači, nakon spices imamo love, malo isto čudno. Care and innovative ideas. A young and charming team of chefs and waiters. A pleasant ambience. Ambience je se jako rijetko koristi. Mi imamo tu riječ ambijent koja se jako često koristi. Možda bi umjesto ambience svakako stavili atmosphere, tako da tu riječ ambience bi svakako požutila. With an air of Paris chic, with an air. With an air misli samo trunke nešto, with an air, nema baš puno pariškog šika. And some fine wines at acceptable prices. Nemojte staviti acceptable, ako se radi o Esplanadi, zašto stavljati acceptable? To ne bi bila riječ, to bi možda bila pogrešna riječ ovdje korištena, pa bi ja to svakako stavila onda u kurziv i pa ćemo staviti ovu kaki, ovu zelenu koje sam mislim za riječi koje baš nisu najbolje, ne javljaju se u najboljoj okolini. And you found yourself in, sad 3 točkice, naravno to je bistro, Esplanadin bistro, since its opening in 1986, dobar početak. Bistro immediately assumed an important role in the city's daily life and has for decades offered typical bistro-style meals as well as the world-famous štrukli ili Esplanade štrukli. Štrukli je opet ta specifična riječ, Englezi kažu dish. Znači to je poslastica, nacionalna poslastica koju najbolje ne prevesti nego staviti pod navodne znakove i objasniti. Možemo objasniti uz pomoć, znači to je pastry ili ti slastica, svakako pastry. I onda šta imamo unutra? Cheese, with, ne bi rekli toppings, nego filled with cheese, recimo. Svakako onda pribjegnimo tom načinu označavanja ili prevođenja nacionalnih, znači specijaliteta koje su baš karakteristične za neko podneblje, kulinarsko podneblje. With its elegant simplicity and trendy menu, this simultaneously modern and traditional French bistro located by the blah blah hotel has delighted both locals and numerous celebrity figures from the global show business scene. Global show business scene. Global. Zašto global tu? From kind of international business scene. International je bolje nego global. Malo clumsy. A menu coordinated with the changing season. Opet bi rekla da to nije najspretnije riješeno.
a menu made according to or depending on the seasons, varied seasonal specialties, a delicious selection of cakes and macarons alongside excellent coffees, or perhaps mingling over wines, premium wines, and a selection of unique cheeses. Cheeses, to je sada plural, ili množina, koja je diskutabilna ovdje. Will help to refresh your everyday. Tu nešto fali. I refresh your everyday opet je nešto vrlo nespretno. Refresh your everyday. Will bring spice into your life. Will spice up your life. Imamo tu riječ spice up your life. Nakon što su Spice Girls, nakon Spice Girlsnica ta spice up your life, svakako je, može se koristiti u ovom smislu. This easygoing daily treat will be enhanced. To je doslovan prijevod s hrvatskog, bit će pospješen, bit će by super quick Wi-Fi internet. Znači, već vidite u About Us, ovo je takozvana stranica About Us, o nama gdje najbolje morate prezentirati svoj lokal u najboljem svjetlu. Već sad Bistro Esplanade je podbacio dosta jer koristi riječi koje su nespretne, je naravno da se tu vidi da je registar jezika malo viši, da to nije onaj standardni engleski jezik, tu su riječi koje su dok su zahtjevne, nisu jednostavne isto, su i duže također, tako da sve u svemu prolazna ocjena da, ali nikako ne najbolji tekst uvod u ono što bi trebao Bistro jamčiti, a to je jedno iskustvo od 5 zvjezdica u tekstu. Znači, to se mora reflektirati, odražavati i u tekstu. A broj 2, odmah ću vam reći, to će biti Purger, kratak tekstić. Oni imaju dosta zanimljivu stranicu vizualno. Vizuali su već druga stvar. Tu već je Esplanade jako, tu se vidi da je Esplanade dosta ovaj menu. To bi bio menu, ja mislim da je Esplanadin. I tu vidite kako je lijepo sročen, dobro to izgleda, layout je fantastičan, ali nemojte samo na ambalažu misliti, nego mislite i na sadržaj. Ovdje imamo pod soups, pod juhe, konsom. Taj konsom je katastrofalno preveden u Wikipediji. Ako pogledam, još uvijek dijelim zaslon, u google.com ubacila sam taj konsom, ovak je pohrvaćeno, konsome, prevedeno s engleskog jezika, ali ako gledamo s lijeve strane Wikipedijin engleski prijevod ili ti objašnjenje, oni kažu in cooking, u kuhanju. Znači doslovno je prevedeno, vidjet ćete doslovno prevedeno na hrvatski. In cooking, a consomme is a type of clear soup, bistra juha, je tako, bistra, to je dobro prevedeno. Clear soup made from a richly flavored stock. Napravljena od, da vidimo, spravljena od bogatog aromatiziranog stakla. Stok. Po stok uvijek mislimo temeljac. Sada je to goveđi temeljac, pileći ili buljon, to je ostavljeno ovako, vidite. Ako nećemo prevesti francusku riječ ili bilo kakvu riječ drugog jezika, stavite tu oznaku ili tu riječ pod navodne znakove i u zagradi samo objasnite o čemu se radi. To je povrtni temeljac. That has been clarified, koji je razjašnjen, eto, nije to pojam, znači to je nešto loš prijevod. A process that uses egg whites to remove fat. Postupak koji koristi bjelanjke za uklanjanje masnoće i sedimenata. Znači, to je taj konsom, to je tip jedne bistre juhe koja je specifično spravljena procesom, znači gdje imamo koristimo te bjelanjke i bogato, znači to je od bogato začinjenog temeljca, je tako, bogatog okusa. To bi bio taj konsom.
I njega imamo ovdje pod subkonsom po 50 kuna, root vegetables, oxtail ravioli, ali isti taj se isto pojavljuje baš u ovoj gostionici. Dobro, mislim restaurant, gostionica više ne možemo nazvati restaurant na engleskom. Vidjeli ste u prijevodu malo prije da su stavili in povlaka restaurant, in kao gostiona, što je u redu. I evo naše juhe, tu beef soup, tomato soup, bujon je ovdje po beef soup with egg. Bistra koveđa juha s jajem. Sad to bi mogao biti taj konsom. Znači to bi mogao biti taj konsom. Idemo dalje pogledati na koji način kako je burger opisan. In restaurant burger, create. Pazite, create. Ko što? Create, treće lice jednine, i tu mora biti, to je katastrofalna greška, tu mora biti creates. Creates a homely and traditional food. A food nikako ne može biti mora to biti svakako bez. Znači to bi trebali maknuti. Creates a homely and traditional food since i from zajedno. To je katastrofalno. Je li since ili from inače ne koristimo sa godinama. In offer you can find, in offer, katastrofalno, u ponudi. To je doslovan prijevod na engleski koji nema nikakve veze s engleskim. On the menu možda. You can find a number of stews, grilled dishes and pastries for dessert. Pastries naravno da ide za desert, onda je to malo suvišno desert staviti. It consists of, sad šta je to? It. The restaurant, consists je malo čudno ovdje, to baš ne koristimo za neke lokale. Of the front terrace, large interior space, i tu ću zastati odmah. Vidite odmah početak. Prve dvije rečenice, uvertira nije najbolja. Ne da nije najbolja, nego je najgroznija od ova dva. A kako će treći biti? About us. To je sekcija znači za Dubravkin put. Isto za taj restoran. Restoran slovi kao jedan najboljih u Zagrebu. I kako počinje slika? On ima located in the, sad ide tu forest naravno, just a few minutes walk from the very center of the city. Dubravkin put is both a restaurant and a wine bar. Ok, very nice. Dobar početak, mada ja ne bi odmah počela sa located, sa locirani, znači ne bi počela sa oznakom, znači sa priložnom oznakom mjesta. Ali to je copywriterska, to je stil. Its interior is warm. Sad, its interior, taj its, čiji, njegov interijer, tu je isto gramatička, its interior is warm and contemporary, while its terrace has a beautiful view of the park and forest. While isto nezgrapno djeluje. Our philosophy is about. Our philosophy is to. Znači, stremimo ka čemu, šta je naš cilj, šta je naša filozofija. Offering an innovative dining concept which reflects a Mediterranean influence. Reflecting a Mediterranean influence, možda bolje. The Mediterranean cuisine with the menu, the dva puta. Zašto ne a Mediterranean? Jedna vrsta mediteranska. Ne mora biti baš, kad govorimo o mediteranskoj, da odmah nam pada možda na misao baš ista. With a menu designed by our chef and professional and helpful staff will offer each guest a delicious, elegant and sophisticated experience. Offer experience. Nezgrapno. Our professionalism, attention to detail, opet imamo taj attention to detail kao u prvom. And the combination of tradition and innovation will not leave you indifferent. Will not, sigurno, zasigurno vas neće ostaviti ravnodušnim, to je baš malo prehrvatsko, pohrvačeno. Tu se vidi da je to nešto hrvatsko. Da je hrvatsko polazište i da je to prevedeno na engleski jezik. Znači sve u svemu
od ova 3 teksta, možda je najbolji, budući da je malo kraći, baš ovaj treći, najgori broj 2, a broj 1 na tome svakako treba raditi. Zato je jako važno koristiti ili se upoznati rad copywritera. Sad ću prestati dijeliti. Užasno je važno dobro pronaći copywritera koji se poznaje u gastronomsku scenu, koji obuhvaća, koji zna u stvari terminologiju gastronomsku, pa čak ako i ne zna gastronomsku terminologiju, to je voljan, znači unijeti se u to, voljan je investirati vrijeme. I naravno, što više on mora istraživati, što više on mora ući u materiju, to će mu cijena te usluge biti veća. To je naravno, to je svakako shvatljivo i opravdano, zašto ne. Svi mi učimo svaki dan, cilj je uvijek usvojiti nešto novo i proširiti vidike. I jako je važno pri tome i da i vi kao s druge strane kao klijent uložite to vrijeme, pronađete onog u kojeg možete vjerovati, pouzdanog prevoditelja i copywritera, da ga angažirate i da mu date vremena isto, pogotovo za gastronomske tekstove, i kada morate smisliti jednu priču, jednu sveobuhvatnu priču, za to treba vremena i to nije nikako od danas do sutra. Uvijek postoji minimum dana kada se to može napraviti, ali svakako dajte prostora i vremena i prevoditelju da smisli baš onako priču kako vi želite, mada ne mora kupac uvijek biti u pravu, jer copywriteri i prevoditelji neki znaju čak i bolje i zašto i ne bi, što, kako, kada ne najbolje koristiti. Molio bih završila ovo kratko izlaganje. Naravno, ako vas još nešto više zanima, slobodno pitajte. Na internetu adresa je www.tralangija.com i do sljedeće prilike. Nadam se da ste nešto danas naučili. Meni je bio cilj svakako prenijeti to da je posao prevoditelja copywritera vrlo složen i da složenost se opravdava i cijenom, kakva ne mora biti baš trenutačno na tržištu. Tako da nadam se da je to jasno. Želim vam ugodan dan i do skorog viđenja.